মই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 23 ৱাৰ্ডৰ চাৰিখন মন্দিৰা দুইবাৰী। আজি আমাৰ এয়া হৰে কৃষ্ণ মুভমেণ্টৰ ৰথযাত্ৰা আমাৰ আজি এইবাৰ 7 জুলাইটো হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো আমাৰ 12 বছৰ হ'বলৈ আমাৰ এই ৰথযাত্ৰাটো আমি পালন কৰা। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ৰথযাত্ৰা ভগৱান মহাপ্ৰভু জগন্নাথে নিজৰ ভাই ভনী বলদেৱ সুভদ্ৰা মাৰফতে আহি ভক্তসকলক দৰ্শন দিবলৈ আহে আৰু এটা ঐশ্বৰ্য সুন্দৰ আমি ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ভক্তসকলে উল্লাসৰে এই ৰথযাত্ৰাৰ বাবে বাট চাই থাকে, ৰৈ থাকে। আৰু সকলো ভক্তক আচলতে দৰ্শন দিয়াৰ লক্ষ্যৰে ভগৱান বাহিৰলৈ ওলাই আহে। আৰু ইয়াৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ সকলো ভক্তগণ ৰাইজে ৰথ যাত্ৰা পালন কৰে। আৰু এইবাৰ আমাৰ হৰে কৃষ্ণ মুভমেণ্টত যি ৰথ যাত্ৰা পালন কৰিবলৈ গৈ আছে, ইয়াত আমাৰ বিশেষ কিছু গেষ্ট আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিবহি। তাৰ মাজত থাকিব আমাৰ 5 নং লোকসভা সমষ্টিৰ এইবাৰ নিৰ্বাচিত হৈ অহা আমাৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰী বাইদেউ, আৰু লগতে থাকিব আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়া, আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব আমাৰ মৰমৰ সকলোৰে শিল্পী নিশিতা গোস্বামী বাইদেউ, আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব আমাৰ সকলোৰে অসমীয়া জগতৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী ৰবি শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব নদীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়া। সেয়েহে সমূহ অসমবাসী আৰু লগতে তথা গুৱাহাটী ৰাইজক আমাৰ এই ৰথযাত্ৰালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। Bikers team, so a lot of bikers also expected, and then behind that there is a school NCC NSS students will carry the banners with the traditional Assamese dress, and then followed by we are having a tabula, like Independence Day people do the tabula, jankees, so we are having a jankees. And behind that there is another team of a band, the police bands, which perform the music. And behind that we are having a sound system where it gives the Harinam Sankirtan to all around. And behind that the main Ratha will be pulled, and the Sankirtan Ratha will be proceeding with Lord Jagannath, Baladev and Subhadra Maya. And behind the Ratha we are having a team of people who distribute प्रसाद. सो रथ आगे चलेगा, पीछे सभी लोगों को महाप्रसाद मिलेगा। भगवत गीता में लिखा हुआ प्रसादी सर्व दुखाना, सारा दुख से बाहर आ जाते सिर्फ कृष्ण के प्रसाद पाने के मात्र से। अभी असम में बहुत बाढ़ चल रहा, एवरीबडी इज इन डिस्ट्रेस। सो इस मैसेज को कितना ज़्यादा लोगों को आप लोग लेके जाते, कितना लोग लॉर्ड जगन्नाथ को कल स्मरण करते, इतना जल्दी हम लोग को दुख से बाहर आ सकते। क्योंकि गीता में लिखा हुआ मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। इफ एनीबडी थिंक्स ऑफ कृष्णा दैट इज द स्टॉपिंग ऑफ द मिजरी। सो हम लोग दुख से बाहर आने के लिए चाहते, बट रास्ता मालूम नहीं। सो कल हम लोग जितना लोग को इस मैसेज पहुंच के, कितना लोग इस रथ को पार्टिसिपेट करने वाला को सबको दुख से बाहर आने के लिए भगवान वेट कर रहा। सो दिस प्रोग्राम हम लोग क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा, ज़्यादा लोगों को हरि नाम एंड हरि का प्रसाद पहुंच सकते। एंड रथ को पात में सभी लोगों को भगवत गीता भागवत गीता भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं। एंड इसको अलावा भगवान को हरि नाम को एक स्पेशल कार्ड भी बनाया, मंत्रा संकल्प कार्ड, वो कार्ड भी हम लोग विस्तरण होगा। सो लोगों को इस प्रोग्राम के द्वारा भगवत गीता के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में एंड महाप्रसाद सभी लोगों को मिलेगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ।